mu gihe isi yose ikomeje gukurikiranira hafi umwuka mubi ukomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Ibiganiro by'ingenzi byatangiye muri Oman byabaye nk'isoko y'icyizere gishya mu karere kari gashyushyemo cyane umwuka mubi mu bya politike n'umutekano. Ibiganiro hagati y'abahagarariye ibihugu byombi byabaye nyuma y'ibyumweru byinshi by'ubushyamirane. Ibitero by'iterabwoba haba ku butaka, mu kirere, icyarimwe no mu mazi byatumye abasesenguzi bibaza niba koko icyizere gishya cya diplomasi cyaba kigeze igihe. Umujyi wa Muscat muri Oman, umudugudu wa diplomasi uzwiho kuba ahantu hatoranyijwe mu biganiro by'amahoro by'ibihugu byinshi byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ukaba warahindutse urubuga rw'icyizere n'amatsiko menshi ku isi yose, aho buri wese yibaza niba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari hafi yo gushyira iherezo ku ntambara y'amagambo n'iterabwoba, cyangwa se niba yari indi ntangiriro y'ubushyamirane bushya. Aho n'ubundi nta cyahindutse kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiri kohereza andi mato hafi y'igihugu cya Iran. Iran nayo ikaba imaze iminsi itangaje ko ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashwe n'igihugu cya Iran. None ni ikihe cyizere ibiganiro bitanga kuri aya makimbirane? Ubwo ari nako nguha ikaze muri iki kiganiro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Muhawe ikaze. Ibiganiro bitaziguye hagati y'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abayirani byamaze gutangira muri Oman mu gihe ibyumweru byinshi by'ubushyamirane n'ubwoba bw'imirwano ya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Mu gihe hamaze ibyumweru byinshi by'ubushyamirane n'ubwoba bw'imirwano ya gisirikare hagati y'ibihugu byombi, ibi bikaba byaje nyuma y'umunsi umwe Iran itangaje ko hari amato abiri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashwe, kandi icyarimwe ari nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiri kohereza amato y'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiye mu murwa mukuru wa Oman witwa Muscat kugira ngo agirane ibiganiro n'abaturutse i Washington, mu gihe abajyanama ba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aribo Stephen Witkoff ndetse na Jared Kushner aribo bateguwe kubyitabira. Umuvugizi wa Minisiteri w'ububanyi n'amahanga wa Iran avuga ko intego y'iyi nama ari ukugira ngo habeho ubwumvikane bukwiye bushingiye kandi bwuje icyubahiro ku mpande zombi, icyarimwe bikaba ibiganiro bishingiye ku kibazo cy'intwaro za kirimbuzi. Ingingo nyazo ziri buganirweho ntizisobanutse neza kuko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakomeje gushishikariza no gutangaza ko ibibazo bitari gahunda ya kirimbuzi ya Iran bigomba kuganirwaho gusa, nubwo Iran ikomeje kubyamagana. Muri Mata umwaka ushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bagiranye ibiganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro ku bijyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko biri gukorwa na Iran. Ibi biganiro byari byabereye muri Oman ku itariki 12 Mata umwaka wa 2025, hanyuma biza kwimukira mu Butaliyani ku itariki 19 n'ubundi muri uko kwezi cyarimwe n'uwo mwaka. Icyiciro cya gatatu cyabereye muri Oman nyuma y'icyumweru kimwe. Muri Gicurasi, Donald Trump yavuze ko impande zegereye cyane amasezerano, ariko umunsi umwe mbere y'ibiganiro byari gukurikiraho Israel yahise igaba ibitero kuri Iran, nyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igaba ibitero ku bufatanye n'igihugu cya Israel. Ibi bikaba byarateje intambara y'iminsi 12 hagati y'aba bombi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije na Israel kugaba ibitero ku nganda 3 zaho bavugaga ko hatunganyirizwaga intwaro za kirimbuzi mu gihugu cya Iran. Iki kikaba igitero cyiswe Midnight Hammer. Abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru muri Iran bari gukurikiranira hafi ibiganiro, gusa nta kimenyetso kinini cy'icyizere cyagaragaye mu biganiro by'abantu mu mwaka ushize wa 2025. Bamwe bakaba bizeye ko indi ntambara ikomeye ishobora kwirindwa, abandi bakizera ko imibereho yabo yamaze kuba mibi bitewe na ruswa, imicungire mibi, izamuka ry'ibiciro ry'ibintu bikabije n'ibindi bibazo byinshi bikomeje kubaho imbere mu gihugu cya Iran biturutse ahanini ku bihano yashyiriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa icyo ari cyo cyose kizaba muri ibi biganiro ntabwo kizagirira akamaro abaturage ba Iran kuko nta babahagarariye bahari, kandi ikindi inyungu zabo ntizijya zishyirwa imbere ku meza y'ibiganiro. Ibi bikaba byavuzwe n'umukinnyi wa filime utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran ku rwego mpuzamahanga, Jafar Panahi, agaragaza ko ibihumbi by'abantu bishwe na leta mu myigaragambyo yo mu kwezi gushize. Kwa gatandatu, igitangazamakuru Etemad giharanira impinduka cyayoboye ku rubuga rwacyo rwa mbere kivuga ko Diplomacy Briefs
mu gihe ibindi binyamakuru byinshi bya mu gitondo byavugaga ku by'abayobozi bavuga mbere y'ibiganiro, harimo no kwitegura kugaba ibitero ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe na Israel mu karere kose. Kayhan, umuryango w'abahezanguni bakomeye, mu minsi ishize wongeye gusaba IRGC guhagarika inzira ya Hormuz mu majyepfo ya Irani, washyizweho n'umutwaro wo kongera kuvugurura ibiganiro ibyo ari byo byose bya Washington. Umutwe w'ikinyamakuru ufite umwanditsi mukuru wacyo ushyirwaho n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko igisubizo ku kaga k'umwanzi n'iterabwoba atari ibiganiro. Minisitiri w'intebe wa Irani Araghchi yahuye na mugenzi we wa Oman Saidi Badr bin Ahmad Al Busaidi i Muscat mbere y'ibiganiro bitaziguye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Irani. Nk'uko icyo gitangazamakuru cya Leta ya Irani kibitangaza, IRNA Araghchi n'ikipe ye guhera ejo bari baraho ibiganiro bizabera. Nubwo abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani bahuriye muri Oman mu biganiro ku bijyanye na gahunda z'itunganwa z'ibisasu bya kirimbuzi ya Irani, si inshuro ya mbere baganira ku bijyanye n'aya masezerano. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubutegetsi bwa Barack Obama mu gihe yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'Uburayi, Uburusiya n'Ubushinwa basinye amasezerano ya mbere kuri kirimbuzi ya Irani yari azwi nka Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. Aya masezerano akaba yarashyizweho umukono nyuma y'imyaka hafi 2 y'ibiganiro. Nk'uko biri muri aya masezerano yashyizeho amategeko agenga gahunda zo gukungahaza intwaro za kirimbuzi za Irani kugira ngo ibe mu mahoro gusa mu gihe habayeho kugabanyirizwa ibihano. Muri 2018 muri manda ya mbere ya Perezida Donald Trump, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye muri ayo masezerano. Icyo gihe Trump yanenze ayo masezerano avuga ko ari amwe mu masezerano mabi kandi ashingiye ku ruhande rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zikora. Yongeraho ko amasezerano yahaye Irani amafaranga menshi cyane agira ngo ihabwe make cyane. Minisitiri w'intebe wa Misiri Badr Abdelati n'umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomic IAEA Rafael Grossi baganiriye ku ngamba zo kugabanya ubwumvikane buke ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Irani. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryatanzwe na guverinoma ya Misiri kuwa kane, Abdelati yasuzumye ubutumwa bukomeye yagizemo uruhare mu byumweru bishize ku biganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani muri Oman uyu munsi no kugera ku mutekano n'ituze mu karere mu gihe yaganiraga na Grossi. Nk'uko byatangajwe, Abdelati yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani bazagera ku mwanzuro wemewe w'ibihugu kugira ngo birinde amakimbirane yo mu karere, kandi ko hakenewe gukomeza gushyira imbaraga ku mutekano n'amahoro mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange kugira ngo hakomeze kugabanuka amakimbirane yakomeje kwiyongera. Umwaka ushize, umunsi umwe gusa mbere y'uko Israel igaba ibitero kuri Irani, habaye ibiganiro i Muscat, hanyuma intambara iratangira. Abanya-Irani barimo gukurikirana ibingibi bazi ko batari ugukurikirana ibiganiro by'umwaka ushize, ahubwo ni ibintu bitandukanye ahantu hatandukanye, aho gahunda ya Irani yo gukoresha ibisasu bya kirimbuzi itari imeze nk'uko byari bimeze mbere. Bityo rero ibyo aribyo byose bisabwa ku bijyanye na dosiye y'ingufu za kirimbuzi ni nko kwikungaza kwa Iranium kuri Irani. Abanya-Irani bari i Muscat bagira ngo bagerageze kugaragaza uburenganzira bwabo nk'uko abayobozi babivuga. Hari ikintu gikomeye cyane hano ku bijyanye n'imiterere y'impande zombi. Indege ya FM Alaska yahagurutse mu gace kitwa Tabasi, agace kari mu butayu, aho itsinda ry'abasirikare b'Abanyamerika bagerageza gukora ibikorwa bya gisirikare. Mu ntangiriro y'impinduramatwara yabaye mu myaka 47 ishize, kandi Abanyamerika ku ruhande rwabo batanze umuburo kuri buri Munyamerika wese uri muri Irani kuva mu gihugu. Bityo tubona intambwe nyinshi z'ikigereranyo zijyanye n'intambwe za diplomasi. Kugeza ubu nubwo hari ibiganiro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba abaturage bayo kuva muri Irani. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri internet muri Irani yasohoye itangazo risaba abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri icyo gihugu. Ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwayo muri iki gitondo. Ambasade yabwiye abaturage kugira gahunda yo kuva muri Irani idashingiye kuri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadashobora kugenda bababwira ko bajya ahantu hatekanye cyangwa mu nyubako zifite umutekano. Icyarimwe ari nako yagiriye inama abaturage kugira ibiribwa byabatunga mu gihe kirekire, amazi n'imiti, no gukurikirana cyane itangazamakuru ryo mu gace baherereyemo kugira ngo bamenye amakuru agezweho. Abayobozi ba Amerika na Irani bari kugirana ibiganiro muri Oman mu gihe ibyumweru byinshi by'ubushyamirane n'ubwoba bw'imirwano ya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Irani avuga ko intego y'iyi nama ari ukugira ngo habeho ubwumvikane bukwiye, butanga icyizere kandi bwuje icyubahiro ku mpande zombi. Ingingo nyazo ziganirwaho
ntizisobanutse neza kuko ubutegetsi bwa Trump bwakomeje gutangaza ko ikibazo nyirizina kikiri kimwe, aho ingingo yashyize ku meza Iran itazemera. Mbere y'uko inama itangira, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko ibiganiro bigamije kugera ku bwumvikane bukwiye, bushimishije kandi butanga umucyo ku kibazo cy'ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi bashinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Esmail Bagel yongeraho ko ashimira ibihugu byose by'inshuti bituranye nayo mu karere bagize uruhare mu gushyiraho gahunda kandi yizewe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo igomba kugira uruhare muri gahunda, aho ifite inshingano zo kumva n'uruhande rwa Iran. Abayobozi bakuru ba Iran bakomeje gushimangira ko bemera kugirana ibiganiro na Washington, gusa ariko Trump ahagaritse iterabwoba ryo kugira nabi igihugu cya Iran. Umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei yasubiwemo kenshi mu bitangazamakuru bya leta muri iki cyumweru, aho yavuze ko igihugu cya Iran kidaterwa ubwoba n'iterabwoba rya Washington kandi ko bazasubiza igitero icyo ari cyo cyose kizagabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran. I Washington ho umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt avuga ko Trump ashaka kureba niba amasezerano ashobora gukurikizwa na Iran, gusa yanayiburiye ko idafite amahitamo menshi usibye diplomasi nk'umugaba mukuru w'ingabo ukomeye cyane mu mateka y'isi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yabwiye abanyamakuru ko Washington yahoraga yiteguye kugirana ibiganiro na Tehran, gusa akaba atazi neza ko hari amasezerano ashobora kugerwaho, aho yavuze ko atekereza ko kugira ibiganiro by'ukuri bigerweho bizaba ngombwa ko hashyirwamo ibintu bimwe na bimwe. Ibi bikaba birimo gahunda za Iran zo kurasa ibisasu bya kirimbuzi ndetse na misile za balistike ku mitwe yitwaje intwaro yo mu karere, ndetse icyarimwe n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu. Trump yakomeje gutera ubwoba Iran, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akwiye guhagarika ibyo byose. Nyuma y'ibyumweru byinshi by'iterabwoba rya gisirikare n'impaka mu kibuga cya politike, Amerika na Iran bari kugirana ibiganiro muri Oman, gusa bombi ntibarafata umwanzuro ku ngingo ziganirwaho icyarimwe, ntibari guhuza no kuri buri ngingo, icyo umwe asaba undi asaba ikinyuranye n'icyo. Reka noneho dufatanye kumvikana neza no gusobanukirwa ibyabaye. Abayobozi ba Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu bari mu biganiro mu murwa mukuru wa Oman mu Muscat, mu gihe hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro bibaye mu gihe hari ingamba nyinshi zikomeye za diplomasi mu karere, mu gihe ibihugu nka Qatar, Misiri na Turkiya baharaniraga guhosha ibyago byo guhangana n'imirwano ya gisirikare. Imiterere nyayo y'ibiganiro ndetse n'ingingo ziganirwaho ntibisobanutse neza, mu gihe impande zombi zitavuga rumwe kuri ibyo byose. Abayobozi ba Iran bavuze ko bashaka kwibanda kuri gahunda y'igihugu yo kubaka ibisasu bya kirimbuzi, mu gihe ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwakomeje gushishikariza ko hari ibindi bibazo nka za misile za balistike ndetse n'icy'abaturage bicwa muri Iran, byose bigomba kuba biri ku meza y'ibiganiro icyarimwe bigahabwa umurongo. Nubwo ibiganiro by'i Muscat byagaragaje intambwe nshya mu mbaraga za diplomasi hagati ya Washington ndetse na Tehran, icyizere cyacyari gike kandi inzira igana ku bwumvikane iracyari ndende. Abayobozi b'impande zombi bakomeje gucungana ku rujisho, buri wese ashyira imbere inyungu ze bwite, mu gihe abaturage b'ibihugu byombi bakomeje gutegereza amahoro atazaza. Gusa kimwe ntigishidikanwaho, iyo Oman yabaye ikibuga cy'amateka, aho amahitamo y'impande zombi ashobora guhindura icyerekezo cy'umutekano n'ubutwererane mu karere ndetse no ku isi hose. Icyizere gike nacyo gishobora kuvaho byihuse, cyangwa kikavamo intambwe ya mbere y'ubwumvikane bushya, ubwo twamateka ari yazabitubwira. Ubwo ni nuko nsoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ubutaha, ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu,
amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.